Ajmo ljudi, ja vam spolu novu epizodu, danas igramo FIFA 7, znači, igrica FIFA 7. Ajmo, to bre, ajmo, šutni ga. A što ne šutne? Aha. Fuck, zašto bagu? Što mi loši konc. To. Ispucaj. Ja sam inače ovaj crveni. Opa, zašto sam vratio loptu, opa, mi crveni doći. Ajmo. I on mogu ti jebem u pičku šta maši, Inače, cool je futbol FIFA 7, okej. To što mi je laga, brate, mili. Opa, to se zove ševanje. Ajmo, šutni Bora. Jebem ti dete. Kako da sam ulazi lopta. Jebo ti ja dete. Vidaj skinem pes naziv koji... Šta, bre. Samo mi govno nije pošte. Jebem ti dete. To, opa, brat. Ćemo se price da padnem. Kako mi uze... To, bre, brani Gošo. Sprint znači okej, bro. Ne možem dobro. Dobro. Odda Boga maš. Dobre. Šuti! Jaj, pa gdje to? Opa, ajmo. Šuti! Jebem ti jete! Sam jebem ti jete ja! Jebo ti dete ja za malo. Mi smo znači dobili Ronaldo, znači ovdje. Evo Messi, znači sad vodio Messi, znači. Da, igramo protiv Barcelone, sine, ali znaš kad će Barceloni damo gol? Kad se kurac obeci na vrbu, Šutni bre, Bora. Šutni Bora. Malo prekad sam igrao, dali sam 3 gola. Sad koji mi kurac, nadam. Kurac. Znači ja svoj crveni. Stavite pućeš jebem ti telefon. Fuck, brate, zato vidite kako bi dao go, nikako. Znači ću na Z da ga jebem. Opa, ajmo, daj, majta. Kuarica pile peče, iz pileta čorbe teče, kuarica ćemo je skrivam. Stavim tu, koje mašenje, jebo ti mamu. Ajmo, skok. Opa, ga dribla, mama. Dribla, mama. Opa, džunži. Zepira bre, to. Sam činuo, opa, ajmo.
Ajme, brate, jebem ti Barcelonu ja. Ajde, brate, jumpni ga jeboga ti, Ne! Golman je pobrani, golman te jebo ja. Šutni na Z, šutira, Pali bre! Pali bre, tako brate, a moraš se sad ljubiti na to. Daj ga, brate, ga ne se šutira! Ajde bre! Pa da, a sada idi sad. Pukni! Joj, jebem te Stefane, ustaj! Pogledajte kako. Fuck! Ukrenuo mi stupom. Gledajte da li te lapa. Pojeboti ja mamu! Opa! Budi fina! Gledajte, ne znam što da radim. Šta da stiskam više na tastaturi, ne znam. Stiskat sve oko dugmića. Joj, 2 minuta. Zapleti se, jeboti, moj otac mamu fiksu. Ne! To. Ajde penal, šutiraj penal, ajdiš. Ajde bre! Treba ti na kurov dan da... Opa, to, šuti gara ovim bravo! Ovim, dodaj ovim. A jeboti ja mamo. Malo pre 3 gola Daniela! Jebam ti Barcelonu da bo... Ajde, jebem tu, ajde, evo ga komaš, pa dobro, još bolje što imaš. Fuck, kraj! Kraj, gubimo, šta si zima, jebem te u usta. Gol 0, total skor 8, Ajde, još jednom idemo, imam taman dosta memoriza, još jednom. Sad moram vidim dobro kontrole, ljudi napišite u komentaru. Na što se žutira? Ne jebem ti. Nisam vidio kontrole. Sad moramo pobedimo pa i jebe mamo. Na što se dodaje, na koji kurac? Jebo, na C se znači dodaje, okej, ja na C. Dodam ti ga. Našto se sapliči u kurac da ga sapličamo ovdje na sve terenu. Ajmo, lep. Ali me prda jebem ga, opa bre mičko. Ujebem ti dete, što baguje, ne mogu da baguješ. Znači na se šutira, jeboti, jebo, jebim ti to bre, ne, ajmo, opa, drivi, opa, jao, jeboti dete. Kakav, znači dali najprostiji gol, gledajte, jebem ti dete, prosto jadak, jebem prosto dete. Znači na L se šutira, ajmo na L se šutira, znači, ajde šutu ga na L. Ajmo na jebem te na ja. Šuti ga. Joj, brate, pa ne može nikad lopta da suga. Jebem ti space, ja. A puši kurac, kako ja izbacim. Evo ga Messi šutiram, ajde Messi u kurac.
Nećeš dati gol. Nećeš dati gol. Ajde, počinje ovo. Sad sam na živcu. To jeboti mamo, ja gledaj, šta radiš ludaku? Ha pušite ga. Idem dalje, smarate me jebenau. Šta se desilo? Ne mogu zbog baga znači da... Ne mogu zbog baga, mi baguje komp. Minecraft mi znači ne baguje, ovo govno mi baguje, FIFA mi 7 baguje, ajmo sad. Ajmo, napad. Idemo svi. Napad, da se jedemo. Jedem ja vama u mat. Što si bre? Dosku dodaj. Dodaj jebem ti majku ja. Ajde, šutni bre. Šutni! Stiskam da šutni. Ajmo! Jao. Stop bre! Idemo svi! To! Najpusti gol, ljudi. Ovo je najpusti gol. Ole, ovaj ga zajašao, ja gledajte go kakav je, gledajte sad ovo, najpusti gol, znači nisam ja skupim se sad, gledajte ovo, sine, Makazi, ja mislim da je Makazi to sad uradio, idemo, opa, 1-1, ljudi. Još moguće mi su ugasi telefon, da mi su ugasi kamera. Ako su ugasi kamera, to bi bilo to za epizod. Brate, od sam odbranio. Ajmo, super skicaj. Ajmo, još jedan. Stativa, ljudi, u kući. Ajmo. Zašto bagu? Jao, bre. Ljudi, opa, super skica. S ovim sam malo pre 3 gola dao, suj. Idemo svi u napad, gledajte koji gol. Tom, brate, šta je ovo bilo? Ljudi, to je bilo to za video, klik, like, share, subscribe. Ćao, ljudi! Biće još samo, kaže, ovakvih epizoda futbola. Ćao!